March nili sang ni som ni panga thole ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule in rin ni liam ta khan Israel le Hamas te inkara inka hai tho khatna chuwa top to a Israel chon inka hai tho khatna hi chunzom ni se antia Hamas te chon inka hai tho khatna chunzom lovin atira ro manna omsa angin tho ni na tan in remna nei turin malak ni se anti thunga Israel chon inka hai tho khatna chunzom leilok hi US du dan po ani ti in Hamas ho in an rem ti lo chuan Gaza tan puina engchima phurlu chunzom ani lawang ti in cholnia tangkhan Gaza tan puina thil sang phurlu tur lir theite chu andang halani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Middle East US palai Steve Witkoff rotna angin inka hai tho khanna po seilai lok chu rotan ni thu asaya heti lai han Palestinian pol te chuan inka hai tho khanna po seilai lok le ai chuan thoni na manga chunzom mai ni se thoni na hian a ma in remnan lo siam to angin Hamas hawin an mi hren an chuanga Israel in Palestinian mitang te an chu le baka Gaza tangin Israel sipai te lak chuan niang ti chu bozui ni to se ti chu an du dana ni a Hamas ho hian US Qatar le Egypt palai ten thoni na chunzom hala niang ti an soi chiang the ani lo chuan tho khanna po se hi an du lo ti an soi chiang bokani Israel hian US rotna angin Muslim ho Ramadan le Juda ho kalhlen ku thun lai ani wangin inka hai tho khanna hi ka ruk chung po sei le phot ni se ti chu an du thu samani antia hemi nu hian in biak remna omani lo chuan Israel in adu angin Gaza do le theyang ti chu an din na ni boka Middle East US palai Witkoff hian herot na hi mi pui hriata apuangzar than lova Israel ram ho tu de soiche hi khovel hriat alani ri ani nimin khan Hamas ho hian thu chu asiamin Israel in Gaza tan puina lu turan dang chu in dolaya dan bo chiat na lian tak le kum khatla in biana nei nuwa in ka ha in rem na hlutak nei thei ram bo chiat na ni antia heiba ka hian Israel chuan in ka hai tho khan na chunzom ani chung hian Hamas te chuan an mi hren an lokol mek zat ve an chuanga chumi nuwa permanent ceasefire nei huna azat ve dang chole ni se antia hi Hamas ho chuan hnial ngalin anin remna nei to sa be chan ang chawin mi hren ten chu adon ti an soya he anin remna masa hian Israel chon Gaza tangin sipayan la chokanga chu in dona top na na man turani ti ani heti la hian Egypt ram foreign ministry chuan thu chu asiamin Israel in Gaza tan puina lu turan dang chat chu na takin an dem ti an soya Israel malak na hian kumsang khazakwa somli pakwa Geneva Convention voili na thurel indona hmuna civil mi te ven himna chungchanga bo chiat baka sakho sang zirtir na po abo chiani anti Qatar po in Israel in Gaza adang chat hi an dem thu an soi baka hetianga ei tur le tanpuina thil indona ral thuam chi khata ta na man le mi puide hrek ril tram hi na takin kan dem antia civil mi ten tanpuina don ngei theinan Israel malak na hi ti top turin khovel ram dang te chon mala se an du thu Qatar ram foreign ministry chuan an soi Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs point Israel in Hamas te karnana Gaza nu naute hrek chu an hriat thiam lo thu sain hi international humanitarian law bo chiana chiang takani antia Jordan point Israel thil ti chuan Gaza le Middle East bohru ka ti tang thale mekani ti in Israel hi Palestinian mi pui poi soilo te hrek ril trama ral thuam anga mang lo turin kan ngenani anti vebok International Committee of the Red Cross le Red Crescent Society ste point tanpuina tel lo chuan Gaza cheng mi puite din munchua chle ani antia Norwegian Refugee Council point Israel in tanpuina danawang hian Gaza civil mi te din munchua rap thak hle ani ti in Gaza mi puiten tanpuina mu thuai theinan khovel hoba malak ngala tul thuan sai ve bok ani na taka chuan Israel hian atira in ka hai tho ni na nei hian rem tia thoni na nei tura in biak na hi January thla khan tran dei to turan nia mase in ka hai thoni na Hamas mitang chu ani don chuan Israel hian Gaza tangina sipaya la chuak vekang ti ani awangin thoni na hi kalpuyan du lova in biak na po om ta lo renga chu wangin Israel sipai te in thiar chu chungchanga om lo na tho khat na chun zoma Hamas mi hrente chu Zelensky hian tum ani bera engtin chiangen kal zelang ti hi hriat thiam har ta hlea Gaza mi puiten khongoi thak hle a chuti lain Hamas te pon chakna tla hniam na sato a
Israel hian nor lui thean in be sei ni in nalang Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US Republican Senator Lindsey Graham an in biana nei le tur chuan Zelensky hian ngai damadi lemo President atanga bane mo ngai arin thuwa soi chu changin Ukraine President atanga bana hreh lo dan le bana tum lo dan chiang takin na soi chuak Zelensky chuan Ukraine chu NATO member lak lu ni chuan President atanga bana hreh lo thu asaya British Prime Minister Keir Starmer an Londona European leader te in to khoma huai hota Zelensky hian chanchin bumi te zona changa Ukraine chu NATO member ni chuan athil tuma hlo tinga ngai tur thu a soinona NATO member ni na le ka president ni na hi ka thleng thei ti ka lo soi to a chu chu ka din na ngai rengalani atia min pai thla ki thil ol sam takani lo in than huai ho thi min pai thlang na tur ani lova chu in than chu ve thei lova min siam chu anga yang chu in than huai hot a in har sa jok le ang atibok South Carolina Senator Graham hian Ukraine chuan ramhroi tu thar an than mayang airin thu asayani kha hemi chungchang hi reporter te chuan Zelensky hi zotin bana tum empty an zota Zelensky chuan Lindsey Graham hi pathataka nia adu phot chuan Ukraine khole tuini na ka pethei kan ram mi ni hun athu soin omzia nei karing ti in Graham athu soyangai poimo lo hle ti alantirani Russia chuan Ukraine hi NATO member ani ang ti hlau hle a NATO member ni mai turanga alana wanga run ni poina in soing nge a he hi an boina bulani ti hrein Zelensky hian khovel riata NATO member ni an du thu hi puangzar non leta ni bera US President Donald Trump chuan Ukraine in NATO member ni atum na hi thil theilo nge nangan ni ti in kumthum chung zet Ukraine in dona kalmek chu kongdanga ti top dan zonanga ani alo ti to boka Trump hian in than campaign like khan President office kalwania Ukraine in dona hi ka ti top nga lang ti alo soi to a asoi angota ol samani lo ti ero achiang chho zel ani bere voin hi US President Donald Trump an ram then om Canada le Mexico atanga thil thon lu chi sang chi alak tan hun tura ti khani a engang taking nge kalpui ni don ala chiang lo Trump hian heng ram pahnia tanga US athilan lak lu a hian za som ni panga chi alaka tum thu alo soi to a US Commerce Secretary Howard Lutnick chuan President in alo soi lok to angin chi hi lak ani dona chuti lai chona za tur chero in biak remna angani ang atithung heti rol hian Chinese bungrua tanga chi lak thama salama za soman lak tran to po voina tang hian za som hnia ti sana ni be se ani a Trump hian US a rui hlo chi khat fentanyl lut do konga China in ma lak that tok lo wangin China ram atanga US athil thon lua chi lak ti punani tur thu alo soi to a China chuan US in an bungrua chi an la ni chuan China rama US bungra luta chi an la ve nga lang ti an soya China sarkar chanchin bu Global Times chuan China hian US thlai thar le cholam chia chiala ka tum thu atar langani heti la hian Canada point US in chian lak chuan anrama US thil siam lak lua chi an lak ve tur thu an puanga Canada ram Internal Trade Minister Anita Anand chuan engpo thleng se kan ram veng him tur hian kan in pe ani atia thamasa khan Canada hian US in an ram bungrua chialak ve le chialak ve ngal na turin America bungrua dollar luk le ding on somthum man hu zet chuan ziak chuak to a US a fentanyl lut za pakhat chau hi Canada ramatanga lutanga chuta ni chungin Canada Border Services Agency CBSA chuan US nena anin rinalaya fentanyl check an bengor hleti an puang bokani Mexico ram President Claudia Sheinbaum po in Trump malak na chungchang hi soin Mexico hi ram pakhat ani angin za turania thoho na le tan ho na chu kan du renga in hnuai chianai ro kan pom ngai lawang atiani nimin khan Austria rama chuan party pathum thokho sarkar a piang ta a thanga chungzet sarkar siam theilawa political party ten in dor buai hnuwa nimin khan Austrian People's Party ho tupa Christian Stocker chu chancellor tharatan lak luania sarkar thara piang ta ni mishing makta duai ko omna Austria rama hian nikum September ni ko khan in than puian neya party mala sarkar na siam thei omlawin Freedom Party chu parliament a member nga beran nia Mase People's Party ho tu Chancellor Nilai Kal Nehamar chuan Freedom Party ho tu Harvard Kikal chu atho pui theilo thu asaya hemi nu hian ni hamar hi bangin Stocker hian athaka Kikul nena sarkar siam hi atum lea
mase hei po hi tlol lea atopa Freedom Party tel lovin People's Party Social Democrats le Neos te chuan tho ho an rem ti ta a sarkar thara piang ta ni Austria ram sarkar thara hian People's Party ho tu pas chokar hi chancellor ni in Social Democratic Party hruaitu Andres Babler chu vice chancellor anianga Neos hruaitu BT Maynal Racing gar chu foreign minister aniang Bahzar lo thlira wangin kan lo me